Kaldayıp uçup kuş kanat. Kara göz sulu dat kayımay. Hop 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 ay. Kanday bir canға tuş bolot. Ulu bir tonun boruna. Hep up. Udurguy uçup kuş kanat. Surma göz sulu dat kayım. Bizde jumuş orunları көп. Бирок жумуш жок. Ушул жумуш орундарын чекесинен кыскартпасак такыр болчу да эмес. Буга сиз кандай дейсиз? Кане Тегенович, биз азыр сементке абдан муктаж болуп турабыз. Бирок булар сементтин баасын эки эсе көтөрүп коюшту. Анан биздин эч кандай буга каражатыбыз жок. Анан Последнее время обнаглели, выключают, когда хотят. Все приборы перегорели. Генераторов не хватает. Что будем делать? Ира, они давно зашли? Минут 20 назад. Это собачий вальс? Это Шопен. Yaxshi borыңыз. Здравствуйте. Не моя. Шеф, дело в шляпе. Койсоңчу. Алар биздин шартка макул болушту. Жеңиш, сен генийсиң. Сага сөз жок. Азаматсың. Макул Бизди болушту. дагы өз сактадың. Айтасың да. Азаматсың, Жеңиш. Hey! Неше, келишимге качан кол коебуз? Биз эртең Алматыга барабыз да. Барабыз. Ысык чайдан ичебиз. Ысык чайдан ичебиз. Коебуз. Колду коебуз. Анан келе беребиз. Опа. Hey. Жеңиш. Качан дейсиң? Эртең? Жеңиш. Башка күнгө жылдырсак кандай болот э? Сүйлөшкөн койдук балар менен. Вопрос жизни и смерти стоит. Жумушта эми биринчи орунда болуш керек. Ты чё? Жеңиш. Мен атама барышым керек болуп атат. Туй-ой. Мен эч экенин билбейм. Всё, я на тебя надеюсь. Эртең көрүшөбүз. Давай. Балдари. Geç керек ушинтип жүрө беребизби?
Бул деген жизни и смерти. Кетели. Тима, сен кандайсың ай? Менби жакшымын. Тормуз, мен сен ден соолугун сураган жокмун ай. Мен тормуз эмесмин, уктуңбу? Суроого жакшылап жооп бербейсиң мана. Балдар кандайсыңар? Жакшы. Салам. Патсан болуп эле жүрчү эле ой. Карасаң эй, жанындагы перисин. Биз да эрте кетсек ушинтип эле келип калмакпыз да. Кетпейлиби эртерээк? Сатпайсыңбы жериңди? Кетпейлиби, жүрөрүбүзбү ушинтип? Туура айтат. Туй. Демек сен бардығын чечип койгон экенсиң да? Билесиңби эмнени сатайын деп жатканыңды, ия? Ансыз болбойт. Жесем окшол акчаны бере аласыңбы? Сен түшүнсөң? Бул бак деген биздин урдобуз да. Муну сатканга болбойт, билесиңби? Койсоңчу. Бул жөн эле жери да. Абакты кийинде эле тигип алабыз. Сен түшүнсөң? Атам сага эмне кереги жок болуп калды, ия? Мен эмне? Атам өлүнчө күтүп отурайынбы? Айван. Эмне дейсиң? Райымбек, токтот. Не болуп атасыңар, ия? Ата. Мо айван эмне деп сүйлөп атканын угуп атасызбы? Угуп атам, уулум. Эми уулум, бизде даяр акча жок, билесиң. Болгону мына ушул багыбыз. Дүнүйө деле бир күндө курулбайт экен да. Ой ата, антип карыганча. Карыганда байлыктын кереги эмне? Балам. Адамдын жүрөгүндө эмне гана тилек жок. Бирок бардыгы Теңирдин жактырганы гана иш жүзүнө ашырылат. Ата, мен аларга сөз берип койгом. Анын үстүнө мен өмүр бою жер тырмап, мал багып жүрө бермек белем. Ата, мен досторума сөз берип койгом. Ошол. Бас жагыңда. Каниет? Алдагы бакты сен төрөлгөндө ырым кылып апаңы көз тиккен элек. Апаңа ушул бактын мөмөсү жаккандыктан мына картайса да кыйбай жүрөм. Апам ушул алманы жакшы көрчү. Ата, канча убакыт өттү андан бери?
Балдарым, мына ушул бакты силерге калтырдым. Geçirgile. Geçirgile. Oğlumdu da geçirgile. 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 Az moyaqdan tey burçtan tarta bersen, az men жатып турам. Анан бияктан тартабыз. Давай. Ойбай, адеми керемет жер экен. Салт это весь наш, смотри как цветут цветы. Жақсы. Ага. Мага энди жакты. Ой. Так, кана айтчы, кайсы жерден кайсы жерге чейин? Мына байке. Тигил жерден баштап, Ноғыл бакка чейин, андан кийин айланып барып, тигил столбага чейин. Канча сотук чыгат бул жер? Бул жер 50 сотук чыгат да. 50 сотук. Тиги о бак жак кимдики? Ой. Ал жакта биздики. Ал жакта силердикиби? Ооба. Бай турбайсыңар мында. Ооба байке. Документке ким кол коет? Исак эген деген ким? Ти аксакал, менин атам. Атаң ба? Жүр анда. Так. Салам алейкум. Ой, кантет? Салам алейкум, аксакал. Кандайсыз? Саламатчылык. Отурасызбы? Жакшы. Азыр аксакал, азыр. Мынакей. О, тиги жериңиз сатылып кетти. Казак бауырларга. Казак бауырлар жакында ал жерге чоң особняк салышат. Сиз могул жерге колуңузду, кичине колуңузду коюп койсоңуз, бүттү. Ой, сен каяктан келе калдың? Кана аксакал, кана бери караңыз, аксакал. Келиңиз эми мына жерге, колуңузду коюп коюңуз эми. Бүттү.
Geliniz. Uluskana karmağınız. Mana moğol jerge. Moğol jerge. Bolunuz hem. Şu yerge koyayım. Bu şul jerge. Mana koyarınız. Koyarınız, korkmaya koyarınız. Koyarınız. Bolunuz hem. Mana. Mana. Bitti. Mana. Oldu. Tak, aksakal. Tak, oşentip. Mana. Yaxşı turumuz. Salamat bolunuz. Yaxşı turumuz. Yaxşı tur kızım. интерьером. И железные ящики под бутылки. Телефон 550 26 223. Салам алейкум. Кас көрсөттүңүз бе кечекен? Мына 600 сом. Кандайсың ана Режеп? Кандайсың? Картошка алып келдиңиз бе? Келдик. Бир КамАЗ бе, 2 КамАЗ? 4 КамАЗ картошка алып келдик. Тети КамАЗ. Ошол. Арка жактары бирөө. Дима, КамАЗдар текшерип койчу. Биякта бир КамАЗ картошкабыз бар. Ошолорду сатып берсеңер жакшы болот. Кандай? Когда ты возьмешь? Ой, бербейсиз бе эже? Акчабы? Акчаны Жок, коюңуз эми, ушунда кантип болсун. Баарын өткөрүп бердик. Жарым эле алып берсең. Коюңуз эми, ошо 5000 сомго эми. Бүтө тур эми. Бүтө турчу. Эже андай болбойт, жок. Өткөрүп берсек. Ушинте берсең мейли.
Koymasam dedim. Granitsadan ötkörüp bersek, jumuşuňyzdy bütkörüp bersek uşunta söýjeýin. Koymasam 5000 soňda berip koýmaly. Dagy ele gerek istet. Çoň rahmat. Meniňizden de çalp koýmasaja, davay. Get. Jumuşum bar bütek bersek. Картошка, картошка. Картошка алгыла балдар. Geldiňermi? Hazır. Kandaysın benim? Жакшымы? Yaxşı. Hazır. Когда ты O жерде ikimiz. Eğlendi. Makul. Daha hizmet ederiz. Var mı? Benim ismim. Жүрме. Жумушуң бүттү. Кет. Қанет, ақша берші. Емне? Ақша бу? Қарып келейін қазір. Ой, әкесі сон жеп өтеді. Не, Тима, жеген бір нәрсе атсачы. Амай? Бас кет. Берші ақсын, берші. Не қылып отасың деген ақшаны айтсаң? Мен де іштетем да, мен де білем де. Не аласың ақшаны? Бере тұрған ақшаны бербейсің. Не қылып отасың деген ақшаны айтсаң? Сен не қыласың, мен не қыларым? Бұл жерде кім чоң, мен бе же сен бе? Же сен не қыласың, мен не қыларым? Өзім білем мен не қыларым. Күнде эле бере берем саған. Баяда бербей қойбодың ба сен? Макс, қойсаңшы. Қойчу. Неле бере бере тышкайыр сөйлесің. Күнде эле ақша аласың. Болбоду. Басыла кет.
喂，王总，是我小丽，挺好的。海关的事情全是决定了，就是一个问题，他们要求挺厉害啊。好，好，再见。Здравствуй, Чан. О, здравствуй, Канин. Как дела? Спасибо, хорошо. Как доехал? Нормально, не хорошо, пограничный пост. Здесь 15 тонн, смотка, разная вещь есть. От брюка до шапка, ногка. Эти машины, да? Да, это машина. Пломба стоит? Пойдем. Да, дальше. пломба хорошо идет. Водителя измучилась, быстрее доехать, хорошо? Сколько здесь тонн? Здесь 15 тонн. Хорошо. Я думаю, что ты на это уступка делать. Ты знаешь, сколько будет стоить? Да? Я знаю. Слушай, еще раз объясняю. Ты даешь мне сумму, которую я прошу. И твоя машина пройдет без проблем, Кыргызстан. Ты просто будешь пить чай. Я все беру на себя, окей? Окей, хорошо. Но есть маленькая проблема. Груза мало. Какая проблема? Ты просишь много, а денег тоже мало. Господин Ван говорит, что должен уступить. Водителя измучилась. Знаю. Уступка делает. Все, мои нервы стекли. Не хочешь отдать мою сумму? Я просто уйду. И так много работы. Тима, все, get. Стой, постой. Окей. Что окей? Я согласен, ты выиграл. Я согласен дать твою сумму. По рукам. Хорошо. Ой, это баян үшін петь білің. Окей. По рукам бы? Да, очень хорошо. По рукам. Давай. Давай. Айда. Тима, Максқа айтып қойшы. Базарда орындарды бошата берсін. Мақұл. Поехали за ним.
Алчка бол. Кандай жыргал, жыргал жашоо. Ана машина. Жигиттер, жеткирип коеюнбу? Давай. Жок. Sen барыр, биз өзүбүздүн иштерибиз бар жаным. Давай, биз барабыз. Düşündüm. İyi gelmesin. Max, erten geçikmeye gelsen. Давай. Bu ne yüzünde elden gözün çile. Ой, чем не глаз. Кани, давай. Алло, эмне? Кайра сенсиңби? Сен мени түшүнгөн жоксуңбу? Мен сага айттым го чалба деп экинчи. Бир айтканын түшүнбөгөн кандай немесиң деги. Болду, мени тынчымды алба, чалба экинчи мага. Çalba mага, болду. Бүттү. Kutmandı tünüңүз менен. Sizin başlığın sonuna eкен. Kaydan aldınız? Сумkanımı? Дүкөндөн алгам. Siz kimsiz? Мен кечинде сулуу кыздардын кереги жок сөздөр менен тынчын алган Каниетмин. Менин атым Азиза. Сиз эмне күлүп жатасыз? Же мен күлүп көрүнүп турамбы? Жөн эле кызыктай сүйлөйт экенсиз. Siz бирөөнү күтүп жатасызбы? Эми жок. Акмакко? Эмне дейсиз? Ушундай сулуу кызды күттүргөн акмакты айтам да. Жок, ал менин курбу кызым. Мен оюмдун каралыгын. Кечиресиз. Сизди жеткирип койсом болобу? Сиздин машинаңыз барбы? Тигине турбайбы? Жөнөкөй эмес экен. Демек сиз макулсуз да. Жүрүңүз. Мына машинам. Geliniz. Hoppa. Oturunuz. Bay. Hop. Hazır. Alo. Да, угуп жатам. Байке. Сизби? Кандайсыз, байке? КамАЗдарыңыз келген. Границадан өткөн. Кабатыр болбоңуз. Менин балдарым алып келишкен. Баасы баягындай сүйлөшкөндөй эле да. 3 КамАЗга 20 миңден. Ошондо сиз да ыраазы болосуз, мен да ыраазы болом да. Макул. Кечиресиз. Бизнес. Ооба, түшүнөм. Демек сизди кайда жеткирейин? Мени 10 микрорайонго жеткизип койсоңуз. Макул. Анда кеттик.
همراهی اون بچه خواه. بله علی، بگاه خواه جدی هستند. رپوتاسیشون ناز هست. شدی که وحادت دادن که بارا بیرسونند. برادر خاطر شف، همش ناز می شود. А ты иди к машине, возьми пушки и смотри в оба. Ассаламу алейкум, Джамшид. Алейкум ассалам, дорогой Макс. Как жизнь? Я бы хотел познакомиться с очень дорогим человеком. Али. Ассаламу алейкум, Али. Ва алейкум ассалам, Макс. Мен барои шунидам. Гапхои Накс мезонам. Он говорит, что наслышан о тебе. Очень хорошие вещи говорят. О, спасибо, спасибо. Для меня честь работать с таким человеком, как вы. Хайр, Майлаш, био бинем. Пойдем, поговорим отдельно. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного вам дня. Спасибо. Макс мен Тима қайда? Білбеймін. Базарда болса керек. Алсаң. Жаным. Сені көзін танышқанымызға 1 жыл толышыменен шын дилимден құттықтаймын. Аябай айттың ғой, баяғы грузиндердей болып. Азиза, білесің бе? Мен бұл сөзді айтыш үшін қанша даярдамын. А сен шылдыңда отырасың бұл жерде. Кечирип койчу жаным. Мен тамашалап жатпаймынбы? Момундай букетиңе да рахмат. Сени да куттуктайм, алтыным. Анда биз үчүнбү? Биз үчүн. Эме. Мен сага бир нерсе берейин эле. Азыр. Sen izley берсең, мен азыр келем. Макул. Ana машин. Се бор мекунем аз Джергетал, аз Сархади Тоджикистан, гузашта ба Бишкек меборем. Хамаш хами. Вот машина. Грузим яблоко из села. Везем ее через границы Таджикистана в Бишкек. И все дела. И все? А в чем прикол? Ту бачаи донахасти. Се буи хуш дорад. Ин хел камаз хо аз Таджикистан 100 хо меравад. Ты грамотный парень. Яблоко пахнет очень вкусно. Таких КамАЗов с яблоками Джергетал выезжает сотнями в неделю. Так, я не понял. К чему ты клонишь? Ту донахасти. Дар таги себ дукути героин хаст. Себ раба худатмо. Ты не дурак, видно. Под яблоками будет 2 коробки ханки
Яблоко можешь себе оставить. Так бы и сказал, а то тут мне ботанику рассказываешь. Хайр, Майляш, биобинем. Ну пойдем, покажем, как она будет выглядеть. Ассаламу алейкум. Ассалам, сейчас. Эмне болду, чалдыңбы? Жок аттуучу. Телефон өчүрүп коюп кеңесимен жүрсө керек да. Пүй, мейли. Тиги канчагы таптакыр эле башын айлантып алса керек да. Болду. Өзүм эле чечип алам калганын. Унчукпай тура берсем. Бар. Пүй. Габзани керди, ёки адам ишимора интизар шаве. Ну что, договорились или будем ждать вашего человека? Да нет, не будем ждать. Я сам решу. А он уже здесь ни при чем. Баванхо проблема намешава? А потом с ним не будет проблемы. Аля, не беспокойся, это моя проблема. Хайр, Майляш, достаточно. Ну тогда по рукам. Давай, Макс. Заводи, трогаемся. Уберем эту шваль. Сделаем, братан, не вопрос. Давай. Макс. Эмне состо айтып койбойлу. Канча дал биз. Не, шеф деген турасыңбы? Урган жок анын. Өзүм чечип алам барын. Уктуңбу? Бас кеттик. Сагын не болду, жан? Эмне башың ооруп атабы? Жок, башым ооруп кетип винодон го. Сен кичине эле ортободуң беле? Башым ооруп атат, жан. Жүр кеттикчи. Мен сыртта болом. Официантка.
Кандайсыз байке? Там-тарам-тарам-тарам. Там-тарам-тарам-тарам. Там-тарам-тарам. Ой, енім, келдің бі? О, байке, кандайсыз? Жақшы. Жақшысыз ба? Азыр мені теге кобрам жеп салат. Баяғыдай 20 мың сом қарызға беріп тұрсаң жақшы болады бі. Байке, кечір. Унутуп калган турбайм ба? Азыр. Аяғына салып қойғым. Макс, телефон берші. Тима, білмейсің бе? Азыр байке. Алло, Азиза, алтыным қандайсың? Жақшы. Тамақ жедің бе? Азаматым десе. Азиза, мен бір кишini жіберем. Сен тиги шкафтың түбінен 20 мың есептеп алып беріп қойшы. Атым Арс. Ооба. Ошондой да ат бар. Макул жаным, жакшы. Мен да акча алам. Макул. Арс байке, үйгө барсаңар келиниңер алып берет. Ошону жакшы кылдың. Мейлиңиз байке, жакшы барыңыз. Жакшы кыл. Эмне кылып жатасыңар? Жөн эле убакыт өлтүрүп. Эмне жаңылык? Кече тиги тажиктер менен жолугуп алма жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Айтпады. Аларың кимдер? Алар баягы эме, Жамшит да. Жамшит? Баягы дүнкү алып келип бериле деген эмеби? Ооба, ошол. Макс, мен сага айтпадым беле. Алар менен сүйлөшпө дебедим беле. Алар сиздер өзүбүздүн түшүгүбүз жетишет. Кане туксаң? Жүрөбүз ушинтип тыйын санап. Чоңураак иш кылбайлыбы? Кетпейлиби мо жыртыктан? Сен мага үйрөтпө. Керайын сиз эле чоң жумуш кыла алабыз. Уктуңбу? Баса. Сага ким ук берди? Мен жок чечкение. Сен тигини менен жүргөндө, мына биз иштердин баарын бүтүрүп койгонбуз. Сен качандан бери өзүң чечип алдың? Бул жерде эмне кылышты? Кандай кылышты? Мен чечем. Уктуңбу? Сен кимсиң? Ошо кыздын айынан мына жумуштун баары токтоду. Жумуштун баарын биз кылып атабыз. Урдум сендей катын позду, уктуңбу? Эмне дедиң, кайталачы? Жүрө бер ошо сойкуң менен. Мен сага. Эмнени аңдырайын? Аң жеткен ушубу? Болду. Билип жүр кимден? Чоң экен, уктуңбу? Муну кара. Мен durayın. Kaçın gelip dura menen.
Ким сени мынча? Канет, ким айтсаң? Эмне болду сага? Канет, ким айтсаң? Кире берчи тияка. Мен азыр. Макс. Карачы кебетемди, Канет. Суранам, айтчы эми. Сен аларды тааныйсыңбы? Тааныбагандачы. Мен алардын бертемде. Макс? Мен азыр. Эмне үчүн? Алар сени сойку дешти. Зачитывайте приговор. Выслушайте приговор. Суд постановил на подмастерье парфюмера. Эмне деген түш. Эмне тиктейсиң? Сен ушуну көрбөй кеткениң дурус болуптур. Чыдамаксың. Энесиңде. Ушундай. Кудай. Уулумду өзүң сакта. Кудай. Кудай өзүң сактай көр. Кудай өзүң сактай көр. Шенген өзүңсүң.
Райымбек, келші бері. Райымбек, уулум. Сен шаарга барып келсең кантет? Эмнеге ата? Инеңди издеш керек го. Түшүм жаман. Ата. Ага мынча эмнеге сарсан болдуңуз? Түшүнбөйм. Ушул жерди кой десе болбой кетти эле. Не болду? Ушул болду. Обу жок эркелетип салды да. Андан көрө бар. Чай даярдачы, тур. Ушу силер. Айна самын алабыз. Айна самын алабыз. Самын алабыз. Самы. Азиза кайда? Кайсы Азиза? Азиза кайда дейм? Кайсы Азиза? Кайсы Азиза? Азизаны таанысыңбы сен, я? Ал кайда дейм? Сурап атпаймы Азиза деп? Сен билесиң. Сен билет турбайсыңбы? Өлүп кетейин. Тааныбайм. Ким ал Азиза? Билбейм. Жок, ким ал Азиза? Карышмас экен. Билесиңби, билбейсиңби? Айт болжон. Акмак, Азиза кайда дейм, айт. Билбейм деп атпаймынбы? Айт болжон. Жинди кой. Кой бер. Айт дейм. Тааныбайм мен сени, кой бер деп атам. Кой бер деп атам. Милиция чакырыш керек. Кой бер деп атам. Сен билесиң, Азиза кайда дейм. Мен сени де тааныбайм. Билдиңби? Сени Азизаны да тааныбаймын. Кайдагы бир мас бала келип алып, менин күйөөмдү согуп атат. Тим эле турмак жеп бети башынын баары канжалаптыр. Жардам берип койгучу эле. Барып камап салгыла. Сен билесиң, ал кайда? Мен сени тааныбайм. Кой бер дейм. Кайда? Бармасың. Мен сени тааныбайм дедим. Азизаңды тааныбаймын. Сен билесиң. Келиңиz ата. Ата. Бир жериңиз ооруп турабы? Жок, балам. Баардыгы жакшы. Чай караңыз. Апа, караңызчы. Чайымда чама бар экен, алып коюңузчу. Бизге конок келаткан го.
Асқат, чай іч. Печенье жейсің бе? Алло. Да, шеф, постой. Да, что там? Угу. Все нормально? Азиза! Да. Азиза! Что, ты договорился там? Азиза! Сейчас, постой. Ты чё, придурок? Какая Азиза? Азиза, бұл Я не Азиза! Бұл не қылғаның? Айтшы, мен саған не қылдым? Бұл не Ты қылғаның? чё? Иди отсюда. Да ты чё? Я не Азиза, ты что, не А не понял? иди сюда. Смотри. Что ты сделал? Козел. Вот мудак.
Таджикистан, Бишкек. Все дела. Не. Амжеткан ушмо? Аминат Мазиза. Құдай. Ата? Құдай. Құлыным келді. Ата. Құлыным келді. Ата. Мен сенің алдыңда да. Теңірдің алдында да күн өлуін, ата. Ата Kemal. Geçir beni ata. Geçirem. Geçirem kulum. Құдай. Құлыным келді. Құдайға разымын. Разымын Құдайға. Ассалаумалейкум аға. Жақсысың ба балам? Бұл қаниет қайда? Қаниетте жақты. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Отындар алып келмесін жақты. Ассалаумалейкум ата. Ассалаумалейкум. 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 Жақсы, денсаулықтарыңыз қандай? Ассалаумалейкум. Дұрыс па? Ассалаумалейкумдер. Эже мен аш-шараны алып келе қалайыншы. Жақсыңар. Қаниет, тойыңар құтты болсын. Саламатсыздар ба? Арген жүр отын алып келе қол. Саламатсыздар ба? Жақсылар ба? Жақсылар, қандайсыздар? Жақсыздар ба? Жақсы кетіп қалған. О, апа қандайсыз? Жақсысыз папа. Денсаулықтарыңыздар қандай? Доктор, ей Бектур. Аңға түсіп кетеді. Денсаулықтарыңыздар қандай? Жақсы ба? Жатамыз. Gelинler eкен бутам, gelинler келіп. Бутам жылқысы сойлған тағыз. Жақсы, дұрыс па? Аман бол, аман. Мына очеріңді кейші. Сына дейін бірден айтып. Суық болып баратпай.
Ата, баягы чембейимди дагы эле сактап жүрөсүзбү? Сактап жүрөм балам, көрдүңбү? Өзүңө чак. Деген тай сойгон аткан турбайбы? Жакшы. Бери келчи. Эмне болгон опур-топур я? Эмне болгон опур-топур болмок эле. Тиги уул келди. Каниетпи? Акчасынан дайын жок. Үйрүлүп түшкөн досторунун бири жок. Токмок жеген кебетесинин баары келишип. Бас жагыңды. Бизде да бала чака бар. Алардын да келечегин ойлош керек. Эйдеги бир сен качан бир түшүнөсүң? Кандай жатасыңар анан айылдагандай эмне жаңылык бар? Жатабыз өзүбүз. Сойгон кеп беле. Жаксыңар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кармачы, сен бутуна кармасаң житмен тап. Кана балдар. Баштагыла бар. Тарт кыла. Тартынбай, тарт. Бол. Сен карма. Тарт. Чык башына. Башынан чык. Карма. Сен карма тур. Бияка тарт, оңда катар. Азамат тарт деп тарт. Балам. Сагам не болду? Ата жөнүнө чарчадым. Жүл. Иниң каниет келди. Учурашпайсыңбы? Ата. Ушул уулум. Мен да тилим алган эмес бир кезде. Сиздин да тилиңизди алган эмес. Эми мен темселеп келиптир. Райымбек. Айтчы ата. Уксаңыз. Ушунча жылдан бери мен сиздин сөзүңүздү эки кылбай келдим эле. А мунуңуз мүнтүп келсе тай соёбуз. А билесизби, мага бир чычка кулак сойдуңузбу? Отурбай балам. Отурчу. Уулум. Мына сен ушинтип келсең, сени да ушинтип тозмокмун. А бул иниң жоголгон жерден табылып, өлгөн жерден тирилип келбедиби? Буга кубануу керек.
Алло. Алло, Канет. Салам алейкум. Жеңиш. Кандайсың? Кел атасыңбы? Ооба, баратам. Мен объектиде сени күтүп атам. Жеңиш. Мен атама сөз берип койгом. Айылга баратам. Кандайча атама баратам? Кызыксың го, мен казактар менен сөз кылбадым беле. Жеңиш, өзүң эле чечип койчу. Туйо десе. Ушундайда иштегин барма калтырып өзү. Жасоо, өз жасоо.